biasa presiden secretary dan si belum ada ini pun event sih kayak gimana nanti belum bahini event sih macam ni pun cukup orang ui malah bagaimana pun sih ada itu loh masa tarik apa nggak Sini aku kau non tarik kau penalti, kau non lalu, pasal putar coba bagi. Pasal janda apa? Ya bising, jangan sih mana kadang ini pun mana lah. Oh, you pun no, aku bukan free. Coba playing one free hadit, aku apa pun है, so putar si ni tu pun macam ni pun, mat, kalau ni bisa aku pun tinggal sabsu, living kan tinggal sabsu report, wajah tu macam kipik है, ayat tu है, sabsu kan macam ni bisa ni, presiden secretary kan mungkin dalam hadit. तो बजट हम को लगे कि कसलाम तासी बानी तासी सलाम लांग को लगा पुने लासे सुdah को Coba ya, por dua yang mati ni. kita ambil Mereka ni buat cepat benar. Malum agenda number 3 lah yo. Polling station पर एक BS visit. So पता है वो है. Ini itu executive organization itu जो फेराई पर है masih lah biasa presiden secretary mana lah big o mana thang khobor ada big dia biasa itu kisi dami kusi जो फेराई पर lah biasa biasa Jangan people kita itu dah lalu itu soal ron lagi itu dah lalu kita ni aku sialam tu so political party begitu non apa yang BJP tanam APS ni BJP ke tu hote itu ni baik ada dua betul nak BJP tu akhirnya BJP pun dah dia ni asok polam ke dah lalu baik yang di kali mati ik sana tak non dah si hand tu non dah ili ke pi polam BJP non dah lalu buji dah lalu tu kita me ili non weki ngelam sana weki itu si hand tu non teks gelam lam kido det penadak ciir mate khandri long lam kido lol pen lam kido det penadak tapar long non tulah labang stap adu yo hai pang sami phan pius hari kan bang lol penadak lang phi pathuak lam tame meeting mate labang so border phatak ki jing pai phan ladak meeting hen ki molo tam labang so sai hem tame non ke ki prithu dak lol labang so adim tame meeting do det laben non tame karbia tum si penang ane ka kisung kholo laben se areng hu pen cheng lok penwe gol test pen chumang redeng na penang kes ahu sublasi nun ande me adu yo hai pasok kang samse thang nali hin ko pilo puik sarkar han nili hem ke puji bangke adu ya hoya lama putha kapang samji ke ingdeng hini do he ingdeng si bangke pini mat damat ahoy siridam thor thor pu lage in elang mati di ate mala ke government of India la pendak state government atum pupu kaching ki ke thana banga kanang sot la pen la sia pornang kok ta hai non mara so hoya dui apak la ji phan ke la si ahoy dui la klar kle se ga hut haladak ahoya duya dung ke dora tum ko son ing sam jin ben ke dolong ji ma hala se ade na prang nei pur la se ma tha prang nei pur athimala pu ke adu e hoya lam ching wai bom lang pu ke pu bom ha pu ke chok nang bom lo areng so bom lo abijang bom lo la si kono bang si ke odo prang nei ma hala bang chini nei mate la se nili hin ben puji bang la ke sarkar atum la ke hekhe dar lo la pen aning ke no porta hailo la bang nili hin ben puji bang kupini ali ge longi mene pu pen la so border long kache chok pen tum kupini ali longji mene pu kama tha dokok bon pusin ben ke punang kok pu la si jong si ahoka ha ka ningak long pen claim ji pulo tang te la so ahoya doi siri ria franga bang ke hala konat nat ahoya long si lam ki ke doma hala daga bang ke hala pu meghalaya a government pen sita me ame thang ra phana bang ke chipare nang pu laso ahoy dui clarkly sege bangke nangli tumtame tengkheng dedri lapen ingsam jin pene donon pu bangai kache pari banga kenang sot lapen lapuna thut itum kar biang long long bangke nili hin men heklong bangke kapang sam oji banga kenang sot ave hathema nili ke heklong bangke jasemet kar bietum ke bangalong le kithi dam po bangke lasona bangke arjulong elang banga hoy long ka tengkheng dam pu heklong elang he sita to isi pupu kache kroi polam lo ili tum samela pu ahoy du ke dora ra thana bangke tum ta separe nang pu separe rep lo pulo tang te la hoy du siri re se ke bangke insam ji men dolong pokente la lo
la pen la ahoy du elam long bangke la sirire tik la clark le tik bangke la ke judun ilu lagi la pusi lam ki lam phongke la ke dambompo la si nili hin pen kachuning rikang tunga bangke Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum la pen state government long kachari atum alang itum prabjin pen la ahoy du bangke peklar nang po la pen ka peklar nang ta non akimi ka siri nang po bangali ke damtang ningkan paro ke sirkebra pokebra isi ko nama ka siritang hala so ahoy thotsi la heloju pu thot rara pan piklar tu nang po anote lam ki bangka bedat po non akimi ka siri tuji ko bangala ke coin ilu lake border ke lake non afit aprang ke United Assam polo cetak thelang api Meghalaya ta api ke state long lo la pen ahoy du salam lo hala so ta lam ki ave mati non ko son lam ki ke bang juilo la sila so lam ki gela ke kapincong pusi tunge punang kok pula ke ahok pet alam ki kali lake kapincong lasi la so putak ta sarkar tum mathapon piminang jit pusin lihin pen bangke pudampo hala tani li nang tum therangke acatai pen lihin pen pudak po nilihin pen li jungjung hin pen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke Karbi Anglong along le Meghalaya pan kunane dim along ke pondet tamilu po ka chekoi dun tang ke dolobon pusi punang kok po athima non ini thama phang dak Assam Chief Minister CMO asai hemalong pen si abirta kang dak long teng protang te long throk kodan mala ahoy du alam ke puthak long bangke ni tum ching kilo pusi alang tum ahin pen paklar pon asi ching kilo protang te give and take polam ki mati di give and take protang te la ke konane adim long bangke tum ki give dun ki pidun give de ki pilo ki mati konane adim long ki pidun nang banga do kok lo pus ke tum hin bangke punang kok de la so posi non analam ki ong ta dak CM pen ke chenglok EM pen ke chenglok MLA pen ke chenglok hadak arjab dun put ningi dun put hai bang de lo kente piposia hede lo athema kunane eme thangda ke chokchi dokok lo bon pula soka che phiri dokok posi ar jawa hede lo nilihin ben puji bangla helo non man ke lasin si punang kok po kali plodang te puthit nei ke ahoya puthak ni tum Meghalaya government Assam government chingkiji sitame hala ningkan paro ke sirkebra pokebra isi konama ka sirita na soa tengsi sirinang po laso ka siriji long bang ni tum je don ji pusi puthit nei ke akimia hoya bang kali te nei puthit nei ke tata ni hede ke asila ke hai he bang la ke kodane Karbi Anglong along le bang ke ang tum padoi dun dera som si dokok lo pusi nona mati punang kok pulo ke ento sor la vote MP election kinang le pola sila voter list kang thana puthak ko nang denglola voter list kang thana puthak bang ke Karbi Anglong Autonomous Council tum charsam plot mat ke koidam bang ke EPHLC bang se koyam tu EPHLC tunggi pu bang ke rat non ki sung lo Karbi Anglong long ke non ningkan krep ho philo pulotang te keche ke betum si abe ot po arang so ke ot neng ke inglong so tu arang so ke or dum si ke haiba ma be ot dum si ke haiba ma la ke Karbi rata mun thik det no anken laso ang deng ke lele de ji phamsi non voter list in khaneng pulo aron ta dolo Guwahati High Court long ta che dan edlo la ta High Court che don edlo la ke aron teng no pu sita claim klege mati ke koida mang ke governor phamsi approval pipi det nang che ko inde de posi pulo nang cekroi dun dedet pulo tangte piposi do joilonte halalon tum karju bangke kumani hemprek hanglo hang penang pipi det do joinang pumante nang li jongsi ke nangi vegason pulo tangte nang li hang non nang pipi pute hang thunon nang pipi bom lang pulo tangte chiru char na vare no chesong vare no non ke thelong leke di ni tum claim lo selam lo bang governor cekroi samri pulu tangte nilihin pen aphang ma nije lo de ke hang soni do pu ke hang jong pen arpong turping ke hang pu arpong turping ke hang bangala lo long let tik nang pipit tik che song varet hang varet la phasi arpong turping ke hang tapi isi bang ke hang lo nang pipit do joi lo la bang ke hang jong pulo sin non ke Karbi Anglong Autonomous Council tum ke ari jar sam plot lo la so arpu pen ko